Kardom pini Abirta ke tham ponja bang sami o jangte rangpi. Aprangsi Abirta thepi lang ponik sena. Ningkan kri siarisu beleng la pena son kapre kibu asai klem ponsi tangka chubirti pon. Karbi Longri mai mati kel e dog muka karu la pen kisias tikelang jun hawara mai tumpen phirang kia mai ki phapon. JLF pen ke tok paking koyalu thui KECC emari deng pen kangpu. Daithor Gov ME School along Azadi ka Amrit Mahotsav ka pamanpon. Nonang ton pen Abirta lang ponik tha. Arta ningkan kep Christian ke ki joining hang chira porlang. Lapen ke ong tung ke mobile along cartoon ke lang lapen mobile game ka pathu pen apor ke pada matum si ke ong. Bonta lakhaing ko ratrok Duar Baguri MEC constituency Daithor Bapuram Singnararong Amikar Rason rong pi lapen ka bon bi pia tumasopo dakwam ar mongkiri rong pi ningkan crazy welang. Bonta hijab beleng ingkrung lapena son kaprek busi apia kulara long jojor colang dong si tangka cubir tipon. Non ovi kimiatum hijab beleng penceng lok keleng kibu ketek thetum sige ong. Bonta armong kiri rong pike kibu keleng aning ke hang pika jok mobile along colang chot pensi kibu keleng ke Charlie lo. Majok along ta Charlie dundi mate ke than ke paria bang abipin. Mithang jong bor isi la anason do anta bupon lo pusi armong kiri pen than pachini pon. Kiri rong Julai. Mithang si Charlie. Ada ke pulang sila. Ayah. Kopi. Buru kai. Buru ke 30 pula. Buru ke 30. 40 di. 500. Kibu tangason ke do anta apia kulara long cho Jordan bomlo. Lapen ki long atangka ke do anta tibu ka long chethapon bomlo. Mo Christmas ahot joy pen ke chenam ipo pusi armong kiri rong pipen than nang pachini pon. Ini tukang rum pula. Sibuk si tukang ruh. Ibu Christmas plan joy lah. Christmas. Dukan si pajapan. Baru ya. Ini bar. Bentuk rumah pipi. Mithang. Sige. Cek bari lah. Ko an hel. Julai achiklo school bon lo ke hem do lapu hem do thap lo lapu khun ta lang ko la hai ki bu ni lang po thek long po ning hang bon ke la cek a ben bi kok so ta me black po leng po la son lo ke ki bu thap Charlie po la pu bu chot ma se bileng buntur la buru penini setami la belek bostu setami la pusi bubom lo inke la se la bang so ke chojor setami chojor lo baibu la buru penini setami la pen la bang so ban la hai penini bang ka jak ke alu penini ke tha phan lo pia se tha phan lo la son si bubom lo la sinili tum setami en lo la pen kinang tanang lo judam de La lok. sarpiru muni tum setami do la enita pinini cho thapji kube ko ba cho thapji ana ku pitha de pusetami tor te kang pi thonda la pulo La pe is. aso se he in koi thongke kep la son si pen en Nung paklang tapu. o bang le nang hang pulo te toy du nang kok po ja toy dun po pen bang setami la jintak kileng ji ba jintak dia setami ki thudam je phansi anuran nur phan charni pon ko la son Art and Culture Department KEC Asaikam Lapen Jambuli Literary Foundation JLF Tok Bang Hamphang Tum Cherap Chetudunsi Paking Koyalu Thui Pai Pani Pai Kri Pliarni Rangsena Sarpo Cultural Hall Lurulang Solong KECCM Dr. Tuliram Ronghang Arideng Pen Kang Pupon Bang Solong EM Surjorong Parpen Mai Jephem Pupongsi JLF Akong Chunbang On Teron Pensi Mai Ke Phalam The Than Pachinipon Maya long aluhisar po man pen KECCM Dr. Tuliram Ronghang pen kaning jepon ki Karbi akhaya phan pini ke arni ke melo athe arni sivet Karbi ovi kimia tum ke tok alu thui paking koi ing pupon long lo Bang solam phur ki mo long tok pon po
lapen bangin koyatok bang pencheng lok JLF along ki claim kedam ka chipadu ka tumaphan panongsi lakre trok sia tangka pajir ponpo JLF asa hem kimpi ponpo lapen ke bang jia ningkan literary festival ke paman ponjia phan ke isipen kuti sia tangka panong pipon pu pusilam phe chechak tekan ভাল লাগিছে যে কাৰ্বি আংলং এটা ইতিহাস ৰচনা কৰিছে পোনপ্ৰথমবাৰ 20খন কিতাপ এদিনতে যে উদ্বোধন কৰিব পাইছে তাৰ কাৰণে মই কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজক এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে এনেধৰণৰ নতুনকৈ উঠি অহা যুৱক যুৱতীবিলাকক সেইটো এনেকৈ লিখিব লাগিব আৰু সেইটো কিতাপো পঢ়িব লাগিব আৰু লিখাও দৰকাৰ আজি ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়া ষ্টুডেণ্ট কলেজত পাছ কৰা ষ্টুডেণ্টবিলাকক এনেকুৱাই তাৰ কাৰণে মোৰ অনুভৱটো খুব ভাল আৰু বহুত ভাল লাগিছে ফূৰ্তি লাগিছে অহা বছৰ ইয়াত লিটাৰেচি ফেষ্টিভেল হ'ব সেইটো মই ঘোষণা কৰিছোঁ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা 1 কোটি টকা আমি বাজেট অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম বুলি মই থেংক ইউ এনেকৈ পইণ্ট Pini pai ni pai krepli dogmuka karbila meramai sahemalong karbila meramai dogmuka karo lapen KCS tekilang jun hawaramai atumahin pen phirangkia mai ke phapon pini bangso phirangkia mai ke phapon laki non ke bangji pai ni pai inkoyarni thekse reset lun lam ke thekser karbiara dalong ki dua bangphu kalitang joising rong pialangli rong dogmukak teki rong piarong alangli phan chikimo ponjia phan chisik ponbomlu Cikimo ponjia dim laki tekelang jun hawara maya long amatlo dogmukak rasinja klamalong long e ki somdu hadak cikimo ponpo aning kanwang son taksi pining le thota padu ponpo bangso long dorsing terang karbila meramai dogmukak aro kongchun bang robindro rongpi maipu karbila meramai dogmukak aro biren sing teron maipu KCS tekelang jun hawara mai joysing tisu Jomi chunbang KLA nihang longri amai atum chetong dun dog mukak pen vai song terang Karbi Longri Abirta tang abang si klaim kan sia non si pin ama de tang asong lo sela tu tu kan adu du mo asi de tang asong lo sela ni ke klaim ta mo ho asong kan ke bin pinai la kan alang ni lun la hai lun ka bonda ate or kiri ya harmonium anda tolang ko siku la sinanda hai mo la ko ro si no si la so mo ba ko ro vera KCS sampai kemudian itu akhirnya suatu rumah kasih ala itu district museum long bidang kok dia pan Lemon sampai melodi lah pastilah hai anak kita yang dam apa tak ke orang mimpi kami kau sampai mau anikan tak awal tentang sini kamu Pai ni pai kripliar ni lakhain ka retrok Dwarbagri MIC constituency angkang Daithor Gov ME School along Ajadi ka Amrit Mahotsav pamanpon Nilip Development Block atumpen Kepatir Pipon JE Harsing Ingling Gram Sabok Krishna Hansepen Ajadi ka Mahotsav asai kedengpon Daithor Municipal Board Chairman Jacob Tok Biari Dengpensi la sojai making coupon Daithor BJP Local Committee Maipu Daniel Rongpi Volunteer Self Group Injiratum Daithor Gov ME School Stabatum Lasonsi School Angkangarlo Along Thengpia Klim ki ipon Thengpi pen oxygen pen chenglok ason kaprek kirap kelong I aputhak jethan chimumpon স্বাধীনতা দিৱসৰ আমি স্বাধীনতা পোৱা সেই সময়ছোৱাত যিসকল শ্বহীদ হৈছে আমাৰ দেশখনৰ কাৰণে নিজৰ প্ৰাণ বিসৰ্জন দিছিলে তেওঁলোকক মানে আমি কৰিবৰ কাৰণে আমি এই প্ৰগ্ৰামটো লৈছোঁ আৰু এই চিনাক কলকমৰ এইটো শুভাৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে মই আমাৰ টাউন কমিটিৰ চেয়াৰমেন ডাঙৰীয়া চৌবিছ হওক মই তেখেতৰ নামটো উত্থাপন কৰিছোঁ Ni Abirta lapang si Kang Tonlo Kardong